Danas govorimo o plavoj boji koju ćemo vam predstaviti kroz jedan od naših projekata interijera. Ja sam Svetlana Brkić, arhitekta i vlasnica arhitektonskog biroa SB Project. Plava je boja mira, ljubaznosti i strpljenja. Ona opušta i poboljšava koncentraciju. Kada govorimo o arhitekturi, plava boja stvara osjećaj prijatnosti i otklanja napetost. Njena primjena ovisi o tipu i veličini prostorije. Ona velike prostorije čini vizualno prostranijim, dok je pri uređenju malih neophodno voditi više računa. Tada plava površina treba biti mala ili je treba kombinovati sa belom bojom. Tako će biti izbegnut efekat smanjivanja prostorije. Interijer koji smo uredili za firmu IT 011 bio je inspirisan plavom bojom. Ona je deo vizualnog identiteta kompanije jer je dominantna boja na njihovom logotipu. Plava boja primjenjena je kao akcenat u vidu plavih stolica i zidnih panela. U interijer sa belim zidovima, pločicama sive i bež boje i drvenim podom, plava je unela dinamiku i učinila prostor vedrijim. Bez nje ovaj prostor bio bi monoton. Ona je bila dobar izbor za salu za sastanke jer je istovremeno unela akcenat u boji kao i obezbedila bolju radnu atmosferu i koncentraciju. Plava je boja kreativnih ljudi. Mi smo tu kreativnost pretočili u prostor i obezbedili našim klijentima jedan prijatan, dinamičan i razigan prostor. Pišite nam kako vam se dopada ovaj interijer, a mi se vidimo u narednom videu sa novim pričama.